Yosefu bene se baramwanze baramugurisha bagira ngo bamwikize agendeye mu bunyage, icyo bita mu kinyamurenge ngo yangare agende bazomubure. naho kumbe ntibari bazi ko baba bamusubikira nimba ari mukeba we sinzi ukuntu rekabyita. Amare gushakwa uwo muramu we imfura mwabo imaze gushaka umukobwa, umwana w'abandi yakuye iwabo, uwo mukobwa nyirabukwe aramwanga cyane, kandi barayushitse bakamubwira ko uno mukeba wiwe ngo ari umurozi kandi ngo agire umutima mubi, ngo atari umuntu muzima nyine wo kwegera, ngo nushaka ntuzamwegere atazoja kugucafuza ugasanga nawe yakugize nkuko yatugize natwe, ugasanga aguciye mu muryango. Kandi iyo umuntu yaje mu muryango abaje kuwukunda, arabyaye ku mwana wa mbere, amare kubyara nibwo mukeba wiwe yaje kumureba kumuhemba, niko nabyita, amuzanira urupande rwiza rushasha, amare kuruzana aramurebye, baraganiriye baraseka. Ariko mu kuganira mwibuke ko uyu mutoya bari baramwishe muri ya mukuru ngo ni umurozi kandi ngo ni umuntu udakunda umuryango ashatswemo, ariko mu by'ukuri ari ukumutuka gusa, ari ukumusebya, ni ibisanzwe. Gutuka umuntu ni ibisanzwe. Noneho nyirabukwe araza aramubwira ati mama, uwo mwana muto yamwitaga ngo mama, ati mama runaka yaje kumpemba yanzaniye igitenge, ati cira ibirora mwana wanje, ico ni igihe ko yakuzaniye. Nubona umuntu yaje kugusura afite igitenge gishasha, ico ni igihe kaba yakuzaniye kugira ngo wamubyara n'umwana gusa umwe kuwa kabiri tarubyara. Kangusuhuze kwifuriza igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye, kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Dusuje abantu bose bumva runo rurimi tuvuga, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abantu bari ruguru iwacu mu bibanza by'abasekuruza amatongo ya base, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho, aho muri hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyaziya, abanyafurika, abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire. By'umwihariko dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri iri kanisa cyangwa se muri uyu muryango mugari wacu. Warakoze kabisa, warakoze. Twihanganishije abantu babuze ababo aho muherereye hose, abantu bari mu bihe bigoye, abantu bari muri situation itameze neza, mwihangane kandi mukomere. Imana nyiri humure iribaheze, muhumurike imitima. Twihanganisha n'abantu bafite abarwayi mu bitaro. Kurwara birababaza, kurwaza byo ni ibindi. Umurwaza niwe uzugira stress kuruta urwaye, kubera ko uryamye ntazamenye uko bimeze, ariko wabuze ibitotsi uwaraye wicaye afite amawazo yiwe, ari mu isi yiwe, ari mu bitekerezo byiwe, niwe uzubona ko ijoro koko atari rigufi, ari rirerire cyane. Ariko mukomere, Imana musenga, Imana mukorera ibakura aho hantu muhave, kubera ko mwabantu birababaza. Nuko rero turabihanganishije abarwanashaka, mukomere ku rugamba, ndetse n'ababakomokaho n'abanyu, tuko pamoja. Muri abantu b'agaciro ku gihugu, muri abantu b'agaciro no ku bwoko, kubera ubwitange bwanyu, kubera umurava wanyu, kubera umwete wanyu, kubera ishaka n'urukundo byanyu mugira. Niko twavuga, turi kumwe namwe kandi turabubaha, tukanabubahira n'ibyo mukora ndetse n'ibyo mubamo. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire cyane. Twebwe inaha muri Kenya dufite akantu gasa n'akabeho, ariko si kenshi, si na gake. Imbeho yinize gukubita, waba uri mu nzu wagera hanze ugasanga abandi bambaye amasengeri ko baragira gutya ngo icuye kandi wowe uri mu nzu ukayura ufite urumeza nyine. Nimba kubera tuba mu mazu agerekeranye
ugasanga hejuru yawe hari amazu nk'icumi wowe uba hasi, ni nko kuba muri kave. Ariko tumeze neza, turashima Imana. Umukutano uri butangire uyu munsi wo gusengera igihugu cacu. Nabonye rero temu y'uwo mukutano, murararitswe mwese, abari hirya no hino, abari muri Kenya murararitswe mwese, ndetse n'abantu bari ubu nyine byarakemutse, ibintu byose ni kwa mutandao, bizaba biri live niko nkeka. Nawe aho uri hose uzaze tubane, Banyamurenge bwoko bwacu, mwebwe muri hano muri Kenya, ni ukuri muzihangane, kesha yo kuwa gatanu ntimuzayiburemo, na niposho muzigomwe, na niyinga muzaze dufatikanye dusengera iwacu. Ababishoboye muzagerageze, ndavuga abantu bafite ingingo nzima, abatarwaye, abari hafi, batari mu ntara, muzaze dufatikanye, ndetse no kuri live bizaba bihari niko nkeka, kubera ko ni umukutano ukomeye cyane. Ndabatumiye nanje nk'umukuru w'iri kanisa uriyoboye, uzubahiriza amatangazo make uko ashaka ndetse n'uko akeneye administration ya kanisa. Muzaze dusengera iwacu, muzaze dukore amafungo yo kuririra Imana, kandi kugira ngo Imana izabyumve, ico twayicumuyeho tuzayinginge, tuyibutse ngo Mana ko wadukundaga ngo muri ya minsi ya kera, ubu nyineho niki, amaboko ko yadukuyeho. Nukuri pe, mbivuze gutyo ariko mubyumve cyane. Nariko ndeba akantu kavuga ngo ntabwo urwango umuntu akwanga cyangwa urukundo umuntu agukunda ntabwo ngo ruzakugeza ku masezerano yawe. Ubu n'ubwishingi twadukorerwa, ibintu byose twadukorerwa, bene wacu bamwe bakabyemera yuko nta bihari, abandi bakabirwanya ko ari siyasa, nta bwicanyi buhari. Ibi ngibi ntabwo byatuma dushira cyangwa turimbuka. Oyaye, Yosefu bene se baramwanze, baramugurisha bagira ngo bamwikize, agendeye mu bunyage, cyo bita mu Kinyamurenge ngo yangare agende bazomubure. Naho kumbe ntibari bazi ko baba bamusunikira ku masezerano. Intambara natwe rero kiradusunikira mu masezerano. Ndahanuye mwakira ijambo rero, ntabwo ndi batindire, kubera ko turagira ngo twitegure ikesha ihari umunsi na gatanu, iminsi 13, ko turagira ngo twitegure ntidutindire abantu. Ariko mwumve aya makuru, muyumve neza, kubera ko arabareba. Kandi sosiyete yacu, cyangwa se ubu nyine sosiyete y'abantu, ibiremwa muntu, ifite ibibazo bibamo indani. Tureke iby'igihugu gabyoga ni amasezerano baba badusunikiraho, tugiye kwakira amasezerano. Ni ukuvuga ngo mfite inkuru y'umuntu wampamagaye ejo hashize na kane, aranyandikira arambwira ngo afite inkuru ashaka kumpa. Ariko rero mu nyandiko nshobora kwandika nabi, wenda nubona umwanya yarambwiye ngo muraho ineza, ngo nimero yawe nayikuye kuri YouTube channel yawe, mfitiye ubuhamya nshaka kuguha cyangwa se ikibazo nshaka kukubwira uku nuku. Ndamutegera, arangije arambwira ngo nukenera kumenya byimbitse no kuguha ibimenyetso n'ibiki, umpamagare tuvugane. Nanje mbyumvira hejuru, numva ko ari inkuru uko yabiri kose turi buyitangaza, kubera ko twayihawe na nyir'ubwite. Ariko adusaba ko tumugira ibanga mu kumuvuga, kubera uwo muryango aracawubamo, kandi we nta gahunda afite yo kuzova mu rugo, ntayo. Yamaze kubimbwira gutyo, mpita ntekereza ko nyine ari ibintu biri seriye. Umuntu ungana gutyo, umubyeyi w'abana babiri niko yavuze, ambwira amazina yiwe, ambwira umurara wiwe, ambwira aho babaga ruguru, ambwira aho ashatswe, ari mu bihugu byiriya hakurya. Turaganira pe, twaganira iminota 52 kuri telefone, mpayamubaza arange tukagira Imana ntundi kodinge ijwi ryanje rigiye hanze, noneho izi nkoni nza nkubitwa no gupfa nopfa. Reka mbanze mvuge kano kantu haravuga inkuru. Ababa hanze i Burayi, muri Amerika, muri za Aziya, batubwira ko umugore atazakubitwa.
n'umwana atazakubitwa, niko batubwiraga twe turagerayo, ariko aba ariyo murabizi cyane ko ukuri murakuzi. Reka twe kuvuga ngo murabizi ko ariko bimeze, oyaye muzi ukuri, muzi uko gahunda zanyu ziba zimeze, kubahana, gutonesha, kurera nabi. Kurera umwana utamuhana ni ukurera nabi, je niko nza mbyita. Umwana hanze ngo wibeshe umukozi wo gusya agakucu uragatora. Ndabaza none se kubera iki ukubitwa gutyo nturege? Ati mba mbizi ko nindega umugabo azamufunga imyaka myinshi, kandi usange ndi kurera njenyine, ndi kuvunika njenyine, sinaje gusenya, naje kubaka. Nuko rero twinjira mu kiganiro jewe nawe, tumaze kwibwirana, jewe namwe ko ndi umwongera, ntabindi namubwiye, nambwiye ko gusa ndi umunyendondo, ari iwacu, mba muri Kenya, setu nivyo ngivyo namubwiye, nta bindi byinshi. Iwe nta makuru menshi yarankeneyemo, cyangwa se yarakeneye kumenya. Jewe nari nkeneye amakuru yiwe menshi, ko ayansangiza, akanampa n'ivyo bimenyetso ahayavuga, tukareka gukora inkuru isa niyo kubesha. Ambwira ko yashatswe mu rugo, umugabo wiwe n'umwana wa kabiri, mukuru we yari afite umudamu nawe, nimba ari mukeba we sinzi ukuntu reka byita. Amare gushakwa uwo muramu we, imfura mwabo imaze gushaka umukobwa, umwana w'abandi yakuye iwabo, uwo mukobwa nyirabukwe aramwanga cyane, kandi apana bukeya. Nuko nyine ibyo bapfuye ndaza kubigeraho mbibabwire. Amare kumwanga, imyaka iratuye, ibaye 3, 4 kuri 5. Murumuna we arashatse, ndavuga murumuna wa mugabo washatse umukobwa abanze. Amare gushaka, umwana musha waraje muri urwo rugo, umugeni mubisi gitinyuke, baragikunda, bacereka urukundo, bagihakeya, bacitaho, ahagiye bakamuherekeza, bakamusura, bakamubwira ukuntu mukeba we ari mubi. Nimba ari mukeba murambabarira, abagore basangiye bafite abagabo bavukana, nimba babita bakeba, ndagira ngo ni kuko nguko, ariko nyine sitimuseke ngo nabivuze nabi, nuko nguko nyine namwe muza kubishira mu yindi nani nziza, nimba mbivuga neza simbizi. Nuko barangije, wa mukeba wiwe yamasa n'umuntu waciwe mu muryango, asa n'umuntu wegejweyo, asa n'umuntu udafite agaciro, n'umuntu uri aho ngaho. Wa wundi muto waraye ushitse, bakamubwira ko uno mukeba wiwe ngo ari umurozi, kandi ngo agira umutima mubi, ngo atari umuntu muzima nyine wo kwegera, ngo nushaka ntuzamwegere, atazoja kugucafuza, ugasanga nawe yakugize nkuko yatugize natwe, ugasanga aguciye mu muryango. Kandi iyo umuntu yaje mu muryango abaje kuwukunda no kuwagura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, kwa kundi Bibiliya zivuga ngo mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Igihe kimwe ngo rero uyu mwana w'umukobwa waje vuba yararwaye, amara kurwara, nyirabukwe akamwitaho, akagira gute, na nyirabukwe ngo agerege nawe aza kurwara, no mukobwa amwitaho. Amare kumwitaho, ujya mukuru we ntayegerezwaga, karitazwa, ameze nka Ebola. Ebola niyo twagaza duhunga cyangwa umurwayi w'inani. Nuko reka tukireke, tutaje kwiteranya n'abarwayi biyo nani. Ibyo ngibyo birabaye, umudamu Imana imuhaye urubyaro, arabyaye ku mwana wa mbere. Amare kubyara, nibwo mukeba wiwe yaje kumureba, kumuhemba niko nabyita, amuzanira urupande rwiza rushasha. Amare kuruzana, aramurebye, baraganiriye, baraseka. Ariko mu kuganira mwibuke ko uyu mutoya bari baramwishe muri ya mukuru ngo ni umurozi, kandi ngo ni umuntu udakunda umuryango ashatswemo. Ariko mu by'ukuri ari ukumutuka gusa, ari ukumusebya, ni ibisanzwe. Gutuka umuntu ni ibisanzwe. Noneho ga nyirabukwe araza aramubwira ati, mama, uwo mwana muto yamwitaga ngo mama, ati mama runaka yaje kumpemba, yanzaniye igitenge, ati cira birora mwana wanje. Ico ni igihe ko yakuzaniye, nubona umuntu yaje kugusura afite igitenge gishasha, ico ni igihe kaba yakuzaniye kugira ngo wamubyara n'umwana gusumwe. Kuwa kabiri nta rubyaro uzabona. Ico gitenge timugite, mugende mugitwike. Kwa rupande baragiye bararutwitse. Na makuru nahawe, ntabwo ari mushene gusa natoraguye hano, na makuru nahawe na nyirayo, na nyirubwite. Ca gitenge baragitwitse. Noneho ngo nibwo
mukeba yamubaje ati ese uzazega nkurangira aho uzasonesha modeli nziza ya rwa rupande, nk'urupande rwiza pe ngo kandi rwari ruhenze. Umugore aguma kwigira gutya ariko wa undi mukuru ngo amenya amakuru ko urupande rwe rushobora kuba rwaratwitswe kubera urwango bamwangaga. Ibyo ngibyo birabaye, wa wundi nyine abuze uko abigenza, aratuje. Nuko si ibisanzwe se kuguheza impano ntuyikoresha ukayita. Bamwe baza babikora cyane cyane bikorwa n'abantu batazi Yesu, usibye ko nyine hari n'abandi baza bakuzanira impano zitari impano, zirimo ibindi bintu by'ubucafu, zirimo ibindi bintu bimeze nyine nk'amapepu gutyo. Rwa rupande ruratwitswe, rumara gutwikwa, nyirabukwe yamakomeza gusa n'uteranya abana baraye bageze muri urwo rugo, abagonganisha, abakoroganisha, ibintu nyine biba nyine ibintu bitari sawa. Murabizi nange imiryango ibana itumvikana, imfura umugore we ntiyumvikana nyirabukwe, umukurikira ntiyumvikana nyirabukwe, umukurikira blabla. Aho ngaho umuryango uba wasenye tayari, uba warangiye. N'abanaga baba bavuka ntibaza bikoza kwa nyirakuru, baraja kwa nyirakuru gute kandi nyirakuru na nyina bangana? Kandi umubyeyi azaye amakuru ahabwira abana ati nyogokuru ni mubi, nyogokuru ni mubi. Ibintu nk'ibyo ngibyo nyine by'urwango, utuntu tuza duturuka mu bantu bakamadukuza, ugasanga turi kwa affecta abana, abuzukuruza. Nukuri pe, ni ibintu bibi cyane kandi bitari byiza, biza binateza n'ingaruka. Bya bindi birangiye rero nibwo umudamu umwana wa kabiri yabyaye, noneho wa muryango uramwirika, uramubwira ngo dore uko tumeze, uku niko tumeze. Ibaze yambabaje ahambwira ngo ari ku kiriri, ariko ngo umugabo ngo azamukubita kabisa, kandi ntacu yogira gute se? Yogira gute? Aceceke nyine ripfane, apfire muri Yesu, akomeze amenagurwe, akomeze ahondagurwe, apfire muri Yesu. Nibwo wa mukobwa mutoya cyangwa se wa mukazana mutoya yaje kubwira mukeba we ati yewe tene ukuri ko Imana mbabarire, nari narakwanze, mpabwo yagazambira ngo urumurozi. Jewe kujya ya masukari wageze uzana, kujya wageze usohoka, tukabimena, ibindi tukabitwika. Nyine jewe bari baransetinze mu mutwe ko uri umuntu mubi, uri umurozi. None ga amakuru naya kazana mukora ngo ati yewe nyamara nyako bukwega niwe kabica, uzobaza amakuru yiwe yabaga ruguru. Narigiye kubavuga mana we, uzabaze neza amakuru yaho yabaga. Nta muntu numwe, nta muntu basabanaga imboga, nta muntu basabanaga ibigori byo kotsa, nta muntu basabanaga ifu yo gucumba. Ni umurozi kabica ku rwego rwo hejuru, ni mubi, ni umunyeshari. Abarozi se namwe na wowe nyine wa wundi uzi bo mu muryango wanyu, uzubona bari mwiza? Nuko ibyo birabaye, abanaga baza kumenyana yuko nyirabukwe yagaza bateranya, yagaza baremamo urwango. Mu by'ukuri abana babimenya, ni bya bindi bavuga ngo twibutse gukinga bukeye. Ariko twarangiza ijambo ati ndashima Imana ko muramukazi wanje, muramukazi wera mukeba we, ati ndashima Imana ko mukeba wanje tumeranye neza, tubanye neza, twaje kumenya ko umuryango udashobotse. Aturetse n'ibyo ngibyo, sekuruza imbere sekuru ni umuntu wari ugoye cyane. Bino bintu rimwe na rimwe ni karande, ni ukuri kw'Imana. Ibi bintu bimwe nyine baza bavuga ngo uriya mwana ntaburera agira, ngo yarasaze, ngo yaravangiwe. Ariko nyamara muzamureka kublaminga umuntu mutaramenya iyo avuka. Ibi bintu rimwe na rimwe ni karande pe. Sekuruza yagiraga iyo ngeso yo guteranya abana, ewana akamaza akakubwira ati niko runaka ga yambwiye ngo ibi n'ibi, akamaje akubwira aho ndate runaka yavuzega mvuye kumuramutsa ibi n'ibi. Ngo abana be bose baranganaga, ntibakundanaga, bivanye nawe kubateranya. Nyine ibintu k'ibyo ngibyo byaba bigenda bikura none dore ko birafekta abuzukuruza. Rimwe na rimwe gusengera umuryango ni byiza, no kwirukana zino za karande. Inzamana abanyarwanda rero bavuga ngo muze twirukane karande. Noneho ngo karande ngo ndirukana n'imbaraga z'umwijima, ngo ndarandura karande, ndasenya karande. Shanka agira ngo ni blague nyine simbihabwe, ariko narabihawe. Iminsi maze kubona utuntu tw'udutendo tuba muri iki gihugu twabene wacu, abenshi pe na makaranda bahaye bakurikira.
rero iyo nkuru nari nkeneye kuyibasangiza abo bireba, abo bitareba ntimuyumve muyireke, timunatere komantere ko ntibareba, gusa umuntu azamenya ikintu neza yakigezemo, utaragera muri situation utawe yikubwira ngo uyumve, baza bayikuye kumva ni imigani. Nuko rero ivyo ngivyo na makuru ariho, ni ibintu biriho twabwiwe na nyir'ubwite, na message ziwe nozibereka rwose ntaco bitwaye kuko yabinyemerera, ariko simuvuge mu izina cyangwa mushire ifoto yiwe. None ga yeme babyeyi mugifite Imana, babyeyi mugisenga, babyeyi mukirara muririra Imana, nimusengere ibintu byakarande mu miryango biveho. Ugasanga umuntu ngo yiyahuye, ukabaririza nyirakuruza nawe ngo yariyahuye, ukabaririza sekuruza ngo nawe yariyahuye. Ugasanga umuntu yaragiye yarabuze yarazimiye, ukabaririza sekuruza nawe ngo yigeze kuzimira imyaka 5 aragaruka. Bino bintu bigiraho biva, bino bintu ntago bizapfa kuza gusanga bizame bitugwaho, biba bifite source, biba bifite inkomoko kure mu bisekuruza 2 cyangwa 3 cyangwa 1. Narinjeye kubabwira ayo makuru no kubaramutsa no kubabwira ngo umukutano witabire nimugoroba, turabakunda cyane. Reka tubabwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.